出国那个 Slam 中农山起码。Ka Office Trikam Jong District Transport Officer Lingba ki Motor Vehicle Inspector MVI mentakan janmit ka arpo hendre terik unailur ki lapen long biang ye jing talasi bat pej benia ye ki kot kisla jong ki thok arshaka ki bakamai bean kum ki rapido hapo kenong ba shlong hagani jing penlong ye ke checking haki benta jong ka lat khra police point la sakhi baki MVI ki layo ban bat ye shibon teli ki thok arshaka ha ki be ki la donru ki ba persha ya kani Henry na kaliang ki MVI ki la pensngotho ya ki benya thok arshaka baki de ban penya so yela de ka ba register kat kum ki kindon jong ka Motor Vehicle Act ba ki no ki ba bo ya ki kali kamai ki de ban don ya ki plate number ki ba stem Shusho na kaliang ki MVI kila dan kunaru igi tuk arshaka ki bakamai bean kum ki rapido hado si 4,000 tingka balada kimla ban sale yakani ka kuna kin haban wan mi shapo ka office traikam jong DTO hapo khat sansngi bat ki bemwan mi pat kin haban lej mi shako Di kamar kedua Daong itu Daong yang kita kena baik. Daong iba argli ba yung rapido. What talk? Ilong nito mati mati. Kita mai offline ne sisok ini bukan? Kan? Malaysia. Aku bang clean. Filipina clean. Kasi bisa mentan. Kita lekutnya. Agalasan. Agalasan. Boleh itu yang bayang tak? Boleh itu fakultas ada? Dalam fakultas LSM. Kali sudah dapat minyak kali pun ada pun license. Ada license dapat kali dapat sifat. Ba orang pe ba biru. Bi balarang ba ambaknya. Pe nyimpak persak ini kawai kata, semau kata. Nado nyim persak Viva siya wala persya ka daw niya hiya ro jero pala ba abala don na po sa office kala don ba ang bala ban kamay one apply the permit link bat di di app sa kamay kat ba mon don no kay bi check ira kun yin kli di ko siya jadi ilang meeting di ko yung event commissioner tentang ilang sa hamaki kita nang song meeting da pala bukan bukan tabong sa kami hamaki din niya kapsim pisa kapsim iya o ta nga pali boy FMS kita tra man ban nga ang ba isunod si bam o siya ba what talk na ba what talk na dapat nga ito ring ba ang debut video la doon mening apa ini ba dali may yung ngir pa check la CCTV na dai iba nang ngai iba ay bisa ti benar tiap si tiap kan takkan ya bisa ba ti ya ni mo ba percaya ni ang dito bro pala lang ba kamay on ha nama kini kamay on kamay itu hak pak Dengan diksha, paya film deh ya film jari, film yang ir pajing jari, nomor film suki fisia. Bila wan meeting na po di tio, tapi nang kamay biru. Terbalik itu kalau tu orang buat kau tu pak, viva orang pak. Oh, tu coba Orang buat ni ada yang mati orang mesti nak besar penerasi penjara kan kali dapat filai lena saya boleh tak makni mafiya yang permit meeting ni terbalik biwan meeting halau tidak dia terbalik biwan yang bahayang itu buat pak boleh fitur tu kan teh tak ada tu license tu lagi tak ada free play pada kali free tapi yang fitur tu Am cakap ingat apa? Boleh macam kita kata kata kertang kemna satu itu. Dapat ngin nim sibar nya fikan sibu ang ida fikan kadon. Kadon kan cakap kan license itu orang tu. Resisten kita. Kuno fibo resisten yang pulau je pipi. Hujan tu sikit dia orang buat Tahu. Boleh itu. Ai boleh itu. Boleh.
Ni mana license kumar gibran ni mana. FBI ni pet mentah yang ni FBI na Port Transport Department. Tak kajak ni bak klik mangi. Kalau ada ngakam baklan license kumar itu. Kalau yang kata. Kumno bakla. Kumno fiang pet kan eh. Matera hai itu yang license ko. Aba akam tera akam yang license kumar. Ya dalam permit kumno tak kumno FBI na. Fine total 190. Dan lekin ay ka kop nasla na FBI license kan. Kumnon kam kan to chusan ni. Kan ay ka jong feed of one mi apo sa singi kin sa blacklist kat kum kayu tas kiskon mi apo sa. Kata kumno. We thank you. Full. Banrap. Banrap. Lah boy, itu nomor dia. Lah cek minta ka sistem. Hey, sahai. Kita hilir ni balki. Saya tu tak nomor phone. Saya tu. Ayo dia pun nanti. Tak nomor phone. Nomor phone. Mana lagi ke komisioner ni? Kami level komisioner ru, tamo komisioner itu. Napot department kawan ni ada CM level yang kawan tadi right. Nada mana yang terang simpang ni deh. Nado liang ka department. Kaya kan simpang kerja. Pej ngano pikir. Sama pikir. Mensua afik mau nem banyak ki ha arjar po betul. Warni apa kasar apa di office. Adin atau government kal pemik kata ga aggregator rules ban register usia legally lembaga permit ka stem babinjo kamai. Adin atau rapido kata government kam sya al abang ba buat rapido. Namar balik tenang tak agawai mentah government ka ong bat di paling tak ini right but adjustment for seven. Adin kata ngil I press release ngila adon la ikren ba one apply kimi one apply. Tentang ngila balik vibat biong bimbat kamai. Ngam ong pej ngam percaya kai ba kamai ni ngi ko abin kamai namar bajinjar kam pertemta. Mulai kamai kan namar pej constitution ko ong right to work kaung right to illegal work kamong re. So nimbar vi percaya kan ada apa jadi. Tekam lelai kene kadang ke país ko jangan siu la bersiu tapi siu apa kasar sih kawan cari kio biang siu nek balik ni siu konyo cipi em lelai kata bayo vi miang ngimti berkata vi sai juan mi sedikit apa kasar sih dam ayu sa kan le sekut kesetran sekut. Yo vi kena ini langsung sisa terbalik vi top yang kata batang itu. Yang meeting nama tim yang tak penuh tu pak. Piang bahin, piang tip kerteng. Si ala biang ke. Hai, kecil. License tak ada. Ha. This is your earning today. This rapido. Sino tu? Hey. Sino tu waring video ini na? Ebor sino? Ebor. Sio. This is from Rapido. This is Rapido app, no? Since how long you have been Kamai with Rapido using this app? Sometimes. So do you know? Per section 192A, which violates there is no permit when you do hiring of passenger. So if you can pay the 10,000 now, you can pay and go. If you are not able to pay, you come to the DG office within 15 days. And if you are not able to pay within 15 days, then you have to go to the court to complain why you are doing Kamai without any permit. Because from the office, it's all been issued as a permit. So now you guys are Kamai without permit. These guys, they have to pay passenger tax, motor vehicle tax, they're not paying anything. So, and moreover, it's banned. Now only the NE right and I think the 24/7 Jet 24 are allowed. So if you are able to pay, if you are not able to pay, you come to the it's your choice. Within 15 days. Within 15 days. Your signature or your phone number? Can you show me your history? How much like the trips and all that you have?
Mga ande bakteran yang ngatur dengan. We have the what do you call the license. Seperti itu tentang bahasa You can pay now. yang There is ngatur. 10,000. And as per the section, there is 6 months or 10,000 fine. 6 months imprisonment or 6 months fine. If you're not able to pay, within 15 days, you come to office, you pay or you don't pay. If within 15 days, you're not paying, then you go to the court. Then you have to explain to the court. Okay? So don't come in. Not allowed. Talk and ring the video. I should go. So I got license then. So I got license. I got license. I'm really I got license but come on phone you know. Pulit. Ông ai cái license thế? Chơi tu ayu. Dan kamera ai license thế? Bây một video disobedience order cái này time dah orang you feel. Ba. Ông ai cái license? The one rep này. Này pun dia. Kamai re, ông bang kamai re. Ông lại trek bantok, ya tok lah kan eh. Video mbak ne bayu. Don kam betul. Rapido care. Kamu rapido care. Rapido. Share rapido. Oh, ini phone no. Ini phone no to. Bai phone no. Rapido care share ban kamai ro. Saya license. Bai kana kai fi kwa shu pai. Sampai itu kwa. Betul. What you talk there? Tak balik bidang kamai tanpa dia kata. I got license. I got license apa? Apa yang? Wah ini important ya fi ban entertain fi maroi. Snap ya I got license. Kai ka tu filai tu pisah tadi. Undan kamar pun pa. Masih license masih. I got license tu ba. Pero film same ka tu ka kali jam fi. Ngimle percaya fi Henry ngilaong le daga permit sa kamay kat pamon. Bali fi padan permit fi kamay. Jalan kebong jalan masih sebang la dalam kota Syabad dia mau postom. Le daga kot ba fi he is trying to solve out. Naik kan tu yang membuat. Makna bilik ikan ni nomor pihak bilik suatu jet. Nanti 24/7. Dan ai kata apa dia kiam agregator, Meghalaya taksi agregator mo. Dia cuma agregator cuma pihak funde ban yang sini. Beri mungkin book yang pinang tu, kita selalu lagi fikir ban yang sini. Kata kita cuma agregator pada baik taksi. Ni ai kata perbedaan nomor kata agregator cuma tinggal kamu orang beri oh one show nasmit, let's just one show ibu bestai. Dari view dan ketuga 24/7 ban ini right. Jet 24/7 mo. Saya ulit kedan hapo ang sewa sa office. Salib yang tay buat GTPA itu ayu yang pan leh napo di office. Kamrasan. Da kamay wat kamay rin wat fine college bojar sa pio oh bangibat ni. Ni imbat ino ngile gitu. Sa tanat na fila kamay tambay jay daga ani. Yung constitution right to work, yung right to illegal work. Mo. Salib umtar via kamay ni kuat sa kam majingjar. Hindi pa nila umtar. So, percaya ni no ngingi man sucek nomor babon bayan benda nomor labon sak komplain lan semengi ong miat rekam office dali pergi sabar sama saya ban dan ada tu kemai di ketugas 24 sudah berjerat maka mereka ini lagi semua online bisa lagi agar video tal aja kau ban insya Allah kita di artis sebagai apa kita bisa apa dia oh dah kemai tapi kemai guna tegaran terus pak wajar tani bancong jail rubnai lara visiu hapo san si kita pa po ditio kas sipo wajar lara kapala kan si layo chalan kali sipo ko ab juba ko ko daga daw muka bajing jari no ino kuat ban kamay le daga kom pai ko taksi ta bit ko kali nga ran bilinga ngamla teman kamay kelam ketika iwa kita go mo sa kita asli mo dia mo basniu hindi basniu ni param ni kuat terawan air genjak sama si genjak ke fisik mo okey mo tak dei dah siap okey let daya di sabut pating itu ya siap lampu ni sampai di sejak saja okey napon ka yang rapido dan yang sort out ke government kata si government pergi macam ni na Yang penting ka any right but ka jet 24/7
Sawat na tagadon ha isurat. Mo saya lihat ta so perlu para jawab firu. Penya ay